алейкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Ана бародаро срочно 10 одам дар кор будастанд. Кор дар Москва Сити. Ина марҳамат, ман номероро мемонам, занг мезанин, бирин, бинин кора биён будастанд. Ана маъқултон шид, нашид, по иншоалло ки дигар ҷо худованд ки ҳаста иншоалло дигар ҷо меёбем, ҷои кор мекунем. Ба ҳамон хотир номерои бародарам мемонам, занг бизанен, гап занен қатъи бародар. Бародар 10 одам дар кор будастаем. 10 одам ки гирифт, номероша отключат мекунад. Ба хотире ки бисёр занг мезанен, ана корда ки ҳастан, ана корда ғам мета телефон. Шумо худтон нағз медонен ира. Бедакмин намешава. Фақат патент ям хеле чизо. Ана РВП дори, чизи дори надори, хеле чизот хатия намешава. Мирай кор мекунӣ. Инам хеле бародаро. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. Худованд нигаҳбонтон боша. Агар ки шид бедакмин хай ки муроҷиат ки кардам бачаҳо, иншоалло ки мо дастрас мекунем ба шумо, мирен кор мекунем. Дуо кунен, иншоалло ҳамаш нағз мешава. боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. Худованд нигаҳбонтон боша. дар ҳаққи мо дуо кунед. Салом алейкум бародар. Барои аму занг задам дагу барои коро яка Москва Сити да. Москва Сити да дам доми 40 ҷай инсоламо беруша пони вай кадаган дуруш ягон ча аплика мақсад якон кор кадаган неста. Навайра мо электрикча гирифтем ака. Мақсад светильник часпондан дар кора 16000 та светильник. Просто светильник времянка просто ахи байда фарнеса то уровень пуруй намече. Просто времянка светильник часпондан дар кора. Сима мекаши мисол 130 та мешавада я зданиш полный хуя перегородка надора. Мисол 130 та мешава ду группа мешава. Масал кори қинам нест. Электрикам боша бо хуб набоша ҳами коригар боша мо худ мефаҳмонем кам хам кора кин. Барои кор стоимость светильник як дунаш 200 рубл. Мисол я светильник мечаспони 200 рубл. 17000 та светильник. По поводу документ патент дар кора. Агар гражданство Тоҷикистон боша, допустим Узбекистон боша, ҳамо СНГ патент хати фақат. Регистрация фарқ надорад, дар ҷои патентшон фарқ надорад. Московская область, Москва фарқ надорад. Муштаби дошта боша патент. Агар РВП дошта боша мақсад патент ягон чи дар кор нест. Агар гражданство боша тоже ягон чи дар кор нест. Просто гражданский кора бояд мисол пага дига сар кардан дар кора. Уҷа мо сар кардем. Стоимость светильник гуфтам ака 200 рубл. Завеса хича мақсад объема чанка ки зад амуқамас мақсад фоидаи хича. Барои мисол чанка пас бухоа пул гирифтан меояд аговор мекунам мақсад. Пура 300-400 та мезанам маҳкам мекунам. Мегам ма да пули меқиша метим мо далш кор мекунем. Мақсад ихелам метуна фораша я этажа мезанам я ду этажа мезанам. Договор мекунем мисол по этабу. Мем хали илтимос беҳеда занг назане аму кадоме ки мақсад дар кими патент надорад бе патент бо мегум намешава. Барои чи ки я строги кора. Мақсад бе патент илтимос бе патенту занг назанен. Мо да ҳамин рӯз мисол ҳамин рӯзу пага дар кора. Чин 10 одам дар кора ҳозира шуда. Поступени ба метонем мо дига короша гирем. Со кора нишон додан дар кора дига короша гирифтем бо иншаллоҳ да связи. Хуб бародарҷон, хай жидат мекунем. Я даст хитам мисол я гуфаҳмонтон бо бародар ки штабам хеле беҳеда занг назанан илтимос мора просто ай кор мемонам. Кадоме дар кора мисол ям пеш Москва Сити меяд занг мезанам мега ма ҳамҷадо медуре кора мебинам. Кора просто так дромадани намемонаш аввалиш якум то пропуск накунан дривай здани дромадан наметунам. Барои бага ки ман медурам кора мебинам не метона патентша мақсад пешниҳод мекунам. Мо пропуск мекунемша медуре мебина кора мисол маъқул шид мегам мекунам маъқулш нашид ҳеҷ гап не. хуб бародар дар паноҳи Аллоҳ бош. Инай дом будастай. Ана инҷа як видео дига равон кардай. Ям дурундай.
این اینجا نویسندگی های خیلی کمید که با مقصد چیشی میکنیم اینجا همش نویسندگی های چرتیاج امو چیش نمی بدسته خیلی همش وید نه همه دیدیم برادرها